Biyag ti tao. Biyag ti tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos ngawan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, diyak amukin ka. No apay aday tapay laang ag-grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko na. Ay, basol mo matlaang no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, so pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital. Nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawa ko manang. Dayta, tijak kayat kan ka, George. Sipud pa'y ide, awan ti denggam asaw. Ide pa'y ngay bagbagami kin ni nana nga agsapol kay ti sabali, ngam anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon na jay manang. Dadakalan da piya ken Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no gusto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia, ni Mot Vincent, 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maandan iti kas niya sakit manang. Day tatibiyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi itatatang. Ituloy yun at anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak tiyag trabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Ay, sigurado ang marigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo na ito anak ko. Agbalin tayo anatib ker. Uray anya pa'y apanubok ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Nabanuga ka nagtrabaho iti kalman. Isa naaldaw anak. Okay laang tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan dita tagur urayan ni Vincent ijay kusina. Inapoy sa lang matikanan tayo anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wenno basay. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na? Nakababain mo't. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay day ta. Tulungan kayaw tanasingad agayam kaw day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agkidaw iti tulong kan ni Miling akabsat yaw. Baknang day jay, saan ka day? Kabalak pa imot, nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipud pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya kumaitalay lani. Kumusta mat nga tada Uncle George si Jay? Diyak mo Awan ka diti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga dinadenggan no damay bagakan kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan napasamak iti asawa na, tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laang anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akas ti sitwasyon na ita.
Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes. Saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo abuludan da gita. Saan na na? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumulang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. Ang damot sapatos kung barabado yung tatang. Saan ko ako na kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. Usaret no graduation ni manang mo. Bagbagay yung sigurado na ito, tatang. Agyaman anak ko. Ungayam, tatang. No makagraduar ni Manang Pia, di agadal tumat ti Sentraw. Kapilitan anak ko. Awan pagpilian tayo ta, awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog, sardungak pa'y langit ipanagadal ko, tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkuleyo ni Manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni Manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu, tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Delia na ayat at tumultulong kada tayo. Huwag nga rod, anak ko. Nakababae na maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kumata dumteng day tang aldaw kat kabailak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay, di kasta akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kini Manang Pia itatatang. Uwan, anak. Nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkuleyo ka. Saan tanga roda na mapanigi garden itatatang? Saan pa, anak ko? Inton bigatan. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anod kayo kini Manang ha. Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga sidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti Apo, ang damat, nana. Iso na lang ta 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal iti sentro. Uwan nga ron. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nang runa kat agkulehiyo matan ni Vincent inton sumarono atawan. Manuatawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malag-anan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalad ang amin iti inada na. Malada kada kayo adwa Mabalin ka niti makitex, nana. Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabatan ni Pia tinatangkan kwartang ipawit ko. Sayang amin nagludak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre ko, tilod mo. Sana, nana. Ando ba't tanti na ilibriyo ka na kami? Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan ada tayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak matlat tatang. Naala kong timpaw ityo anatang. Ano sama? Natang kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti natang. Dakulan day ti abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko.
Agyaman ako na itamom tagtipid anak. Wen tamok tiri ka ti trabaho yu dita. Agyaman ako na yanak ko. Ala, agpakada akon ta dapay nasken nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Ba, anak ko. Apay akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, agpasentrutan. Tapno datati umuna itipila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo man ang piya. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito balay. Di agawit ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakit din ni tatang manang. Upat atawon laang mat ti kolehiyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugya kitimula ka natin. Nababati presyo at tsambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayan kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti talo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbagabingat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapol mo? Imayak tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumutla nga pa man na makabawi ak iti lugik manang. Di ka madanagan, ta bayadak matlaeng. No imbagak nga awan. Awan. Pinilim ti kastabiyag. Iso atak daram. Uncle George, mabit lang. Ne, si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun no, at dapat kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanin, Uncle? Adda trabaho. Itid kulatan libre kada kayo dayta. Teksandak tulatan no adda kasapulan nyo, Oh, agyaman ak manan kaanakan. Apayakas di pa nagsasauyo iti kabsat yu, Mami. Wala. Tano aday bagakan ko na ide. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na. Ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kuno balo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, Mami. Ala sana nasaya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu matitulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan ti tulong da? Isu asika. Di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman ak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta. Saan abulod dayjay ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan di tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda ak lang ditoy.
Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Lailani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di da kiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan yo, piya ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan, manang. Ay na, nailot nga agpayso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita, manang. Oh, dandanikan aggraduar iti kolehiyo ading ko. Uwin nga rod, manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan time may ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Diyak kumanaamuan ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan, manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Angam, kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam kan ka. Sa di numanon tinagapwam sika, Lailani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakasayan rumuarak mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kan allowance da. Ay na, Lailani aya, awan tinanggama sao. Di mo't kunak, adi mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, lumanyatar aramidam. Mami, nuyemot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Lailani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangyaga kiti na tayo anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries dito eh. Nangalan nyo iti inggatang yaw. Intud ni Manang Lailani dagita tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo dito eh. Uwan tatang. Idi naamuan na tayan mi. Masansan matan ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kasta ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga rod tatang. Mababainak nga rodon. Tanaga dun tinait itod na. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko, manang Lailani. Wen, piya ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong iyo, manang. Kan, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo lang unay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng masao. Anya lang unay ayati pagsaksakitan tinakam yo kan ni Uncle George. Apay adiyo mo't la maaramid ti tumulong ken kuana.
Amuyumot abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Haging ka di ita? Kat nasakit tinakam yu kan ni Auntie? Ti asawa na? Ni Auntie Grace, a pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo malas iti biyag na. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George kan Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, Mami? Apay basol na ka di? Ha? Da kayo kumatin numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, Mami, agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat guramot ngamin ti linaon ti ulo yu. Isu akanayo nun ngagsakit. Agulimak kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobwata kun dito'y balay, ading ko. Paumaya kun dita. Anya ti Jay? Ijay silid samot ni Mami tinagapon da dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidig tayo ni sa ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan Pia ading ko. Hadap dito yung hospital. Intaray ko ni Mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta na, auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, Uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga gingaita? Manang, lumaban ka. Kabaalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Agluluwa ni auntie. Tatang. Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag ka ngayon. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatig da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni Mami. Awanan ni Mami, Uncle. Wan garod ka anakan. Anyangay, awan maaramidan tayo Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Panda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, Uncle. Kitawag kumano mabalin. Ije balayan ti pag naudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat ta kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa, Uncle. Ala, mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi, iti kinaimbag mo ka na kami. Uy, Marlene. Asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Amang ano pagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasal? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan da dya akaloy.
ang mga nulukon na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam, Kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ti abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nak nagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y Kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ko. Alam na ito'y ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ko. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ko. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong itong madamdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke. Inton malpas ti biyahek Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rodano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kastaya. O sige nga, Rod. Umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasanungay. Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y am-am-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat na. Iso asan ka madanagan. Taay-ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang aron. Sungbata kon ti panagayat mo. Yes! Agyawan ak Marlene. Higit datangar ko na. Wan, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay jay palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tajakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Anak nagsaya at ano kasta? Wan tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudoy jatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid din na minsan, Marlene? Wan abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak.
Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan ta saan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingal sa harap tamanin ito nalandama? Kwa, ang mga adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Itatikayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo no siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Sunganas ka lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar da ito Kaloy? Sa anak a familiar iti da ito a lugar Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalakmuan niya kanubyom? Damat kit di. Mala, gumabakan. Aguray ka. Inuman ka di data. Wen Marlene, birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan Kaloy. Ngumpulos sa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apya kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maul-ulawa. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayat. Mapantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Sino nga iti ama ti sikug mo? Ni kadi kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Apay nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mi kindi Kaloy. Ngam, amo ka din ni kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamon ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga Kaloy. Katsika ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siyak? Api ngay akas na ti sungbat mo. Katsika laang matinobyo akasinsin narak ko. Alalala. Wanin. Katanya nga ro ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko Kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umaya ken tunbi ka ti balayo. Urayan da ki jay. Rabiin. Ngam awan pay mat tinubyo manak ka. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngumurayin tayo lahat na. Amangan numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao ba? Umayak man! Ha? Agda magpukpuk ka o lalaki, anak ka. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kamutin Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang.
Awan dayta, bayin-bayin kanyak Marlene. Mapayat dadake sa'yo ti dayta. Tinabatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta? Masikog ka Marlene? Wan tatang, pakawanan da kami kung No kasta? Anya nga iti plano nga ramidan baraw? Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw? Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matungpal. Iso, ti masuro. Alang aron. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan a panawan baraw. Wan wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panaway. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga ron ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta, no kaano ti kasar. Anya? Kahit isaganaam nga ron dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit kang agkasaraw maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When ata manumat ka na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditan. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpot gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ron ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasaro ng tipan ang sakit na. Alala ka raw. Mapantang nga rin ni hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng bag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Talwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa amo aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Awawagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo titi dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ki asawa am anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam nga madda ka mulatan dito balay kalaw. Masadutak nanang. Kan ka ba ilan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa'y.
Nasakit ti ulo. Apay nga itaka lang ang kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Isodyak na kaawid. Sana bale, at tamad ni tata nga kadwam dito Anya, kano na ko na ni Abi nga inom kar aramidam idinakita na ka. San mat Patpatsam tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dit, Nay, awam mat Marlene. Sana nagaw-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, tsaka mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpet Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabay lang no di ka pala sumardeng nga sumana Maglablabas kang Kaloy! Nito. Kaloy! Kasta di rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may subli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Nanya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsumbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo. Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpukaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko ka? Adda ka din sa balim, ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan ang subsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan niyo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka din itinagbalin ang desisyon mo. Ngay sinamon ta sa awam. Wantatan, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman aktatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito morgue. Natayan danak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Naatake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo.
Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka man na mailawan. Narigatun. One friend, ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet, sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Katadakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanit na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso sige, umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, damda ni Malpasan tinagdakila balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpot ka una itanak ko, yan itapo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, maragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyaman tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adapan nobo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manen ang nagawid kayo dito lugar tayo, ah. Mayalat tamay ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungan ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na ah. Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaradawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't siya makahadal kami, nanang. Itudyo ti kwarta ka sa pulan, may. Sa nakastaan agad ti bagpagayo tunggal agdawat kami. Ala,
Ito'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusin nyo. Ni, agdamot kayang kwartayo kat. Ala, ito diyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyoneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinanggag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat ang mga nuin limod na kan ka ah. Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko ba'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da igadal. Day tangarod kat mare. Ay na, pasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot ah. Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit, tararamidag. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanyak. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti day tananang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlupasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. At day takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, isabay-bay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din itanak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya ngay ti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na kanun iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanono. Basol ko, Mare. Ay namare pa nga asim. Patib karam ti pakinakan mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo ba nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumor kami itinobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamamang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumot at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tinalpas na. Saan siguro akas tatigasat ko ah? Sige, mapana kon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusam apumana. Ipilit na ti kayat na Manong. Diya ko nalapdaan. Ang mumati ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na iso ti matungpal. 22 na pailang yung kastanti naramig na. Sayang Manong. Manuatawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na. Agabang dakano.
Anyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain. Kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin manong. Sigurado amadismaya day jay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka gilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Bagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit ti ulok. Amo yumot anang ato ti arapaap ni manang yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisdisnudo amang mang taditi kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun ay Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawit ko a kwarta kadakwada. Saan anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya. Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit. Mabuteng kan mabainda. Una yan. Kunaklan no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading kaw. Danda ni malpasan. Wan manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso atilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Ang gayam. Kumusta batan da Maylin ken Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit kano ti anak na. Iso anak kid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasi da mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas.
Nulakit dita na diskarte kung nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumteng katakwada, kabages. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainon unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay nahagyaman ak, Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asitkan. Si kalaang. Oh, Peter. Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga noda kwartam amabalin amabulod, Manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang ngawan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tib ni Manang Kiara king ka? Wen. Nawadwad mo't basit at insent na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si kana. Mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanun. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama ngamin ti trabaho kitay. Okay lang, Manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anom ti kwarta. Di mo kunaan ang mga sawa kamatan. Saan, Manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? Numano ti kabalam nga ipawit. Isulatan, Manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun eh. Wan, mare. Numalpas dayjay di ijay kan nga agnaad. Depende, mare. Saan anapudot ijay, Mare? Adda pa'y balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagrigrigatan na mutpiman na di abalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, Mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay dua nga anak ko. Aywan, kumusta mo tun ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagasat da kumakid ti tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo ti inununada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo mo laang ti mga aramid itigasat tayo, Mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kankwana? Basit sa mo lati lipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpay suya broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti ibagbaga na, manong. Ha?
Sapay kumaata, makasapol mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang? No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan. Kasapulan da ka nung amin. Imbawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon timang biyag kadakwada? Saan ko idaadadadaulan ken ka? Ngam kayat ko la amasursuro damat iti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yo kani manang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan maibayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amal malpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo? Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim, tadinak pagpanunutan iti dakes, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang, ayaman ak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, nanak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Ngam kitain nyo, tadi kay unay agbanog, ta saan mat aras dayta. Wen, anak ko. Ano tararamido nyo dito, mana? Nagsina kami iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pay lang ti pagnagdan mi ti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsatta. No makaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadatay day. Awan rumbang apagdanaga, manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Saludsudot kumakenkwana no mabaling agnad kami iti balay na. Ha, tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha, Pangasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, nanang. Maasi kayo kada kami. saan kumitkat asug-sugsugan ni manang yo, anak ko? Kan may sa. Basol yun no apay akas to tinagbanagan ti biyag mi ken ni Peter.
Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang, Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. pasensya ka ni tikas dya pa nagsasaok kitay manang. Kasanumot ngamin, sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni nanang ken kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ng istorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay niya ipasayo ka nanang. At daw gali ni nanang adi mo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya a klase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yu ita, saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay ang nagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti koleyo. Ngam anya tinaramit yu, itata kinuntra ni nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanyak. Gurain yun, managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo, ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayak ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anam namaan ti mait-itad a kwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag kayta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak. Awanan na. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. ha? Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba alam ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Isungaganos ta, Ay, no tinong palta siguro ti karita kini manang asay saya atin ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da ken nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamot dakkal abalay ta akas ken ni manang. Nanyahay nga ron. Kitkastoy mo tabiag ti pinili ta manang. Takderan ta, tapno awan ti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang ken manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kuana, saan ket amang gundaway ka. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Awan manintay kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manan ni tatang Joey. Awan mo tito'y simang putak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo ngamin ni tatang. Iso ka na yun arumwar. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kuna dapay kortana manang. Kasano? Uto-utong mat ni tatang. Nalakaalukon dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang.
kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at akwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay, saan ang makagatang? Unay kanto niyo. Di mo matimbagbagang at dagayam kaduam diti balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay ha? Un, da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga dayo tilangada ngam sika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak payla ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Wen, mabalay. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtungpal da iti kayat ko. La, panawang ka pa yung harod dito silid ko ha. Di ka rumrumwa. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa ludsod ni Nita. Mabalin apumano kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kin ni Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala iji istor ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang, kasta kayo. Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ah, ang mga numangag na ka ni Gwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Huwag kaya, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo kasinsinyo, huwag. Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanin ta doa sa o. Agteksak to, numabalin yon tagawid. Saan nga akayat ni Gwen nga dadisturbo dito balay. Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka no di babae nga nyawid ni tatang mana? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang? Amumon ti sungbat day ta sa ludsod mo. No kasta? Nubya naman ang day, Jay? Di mo't mauman ni tatang. E di na palaba sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutuladong mat ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas ni tatang? Siguradong laang tatalaga ang makaraman ka kanyak nukas jay mo't yaramidong. Un ka din. Nay, ada kayo man nga agkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yon. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano matalim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Masaya nga nakmat iti kwartang igas-gastos na para iti babae. Ngam awanan maaramidan mi. Taagungot mo't nubagbagaan mi, Nana. Man-mano nga min ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kaduan na tinatanggan ti ulo na. Agpakada akon, Tonyo, my loves. Maganan nagkagwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige, sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayon ang mata. Anay mo na 5,000. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige, sige. Layo na kleta, my loves. Basta di ka maumumakanyak awal. Ang mga nung makasarak ka iti ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kaday tatonyo. Ngamin, para kanya, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak? Nalabas ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang.
No agawid ta, sigurado nga agungot mananday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito istor na. Anyang hay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Inita. Joey. Wan Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nalangaraw, tagsara akmatan dito yung store ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam, agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo ngamin, naibos manan ti bagas. Syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamot kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagi ti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu tatang. Guston, dadakkel kayon. Rebeng na, da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo. Tawag ni Tatang Manang. Kaslam makaungay. Kinugtaran na pa iti plangganay jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya timbaga maya Manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnumar. Amumot ni Tatang Manang. Imutan data. No babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan. No ngay saan? Dahita ti sana mapanunot ni Tatang Manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga. Makaammo iti biyag na. Mari Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare. Sa anak una yun arumrumar. Tasyak di mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samad. Wen man mare tanay na ibusan tay lako kay J Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak ang maibus tilakom tapno saan ang maistak. Wen ay, wen gayam. Imay dagi jay kakaanak kam ijay balay idi napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na, apay kumangay kat adamot ti balay damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarungkarak ida. Ita, kasta pa'y lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kan kananda mare. Bakitam day nga aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita a babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, Manang Edna. Wan, umayak mat umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni Mat Joey, ang klase na Manang. Nasaya at mat tapno maibagak amin na kaya't ko nga ibagakan ka. Ni, apay, ada kalibasol ko Manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamait, nabayagan na panawan, apimusay tasawak. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinnukat payla tiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan mo? No adda kwartam, gastusam iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na.
At damit kwarta ni Ninita. Adaman wan no awaan, mangtad kalata. Laglagi pom a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Padagkunam ka di, kat adapay patag mo kadagi tinobiyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay uwan manang. Ay wanan dakto. Adudan to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agbatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti dumngeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ka baribar dagiti sungbat na. Relax ka laeng mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinagaak. Ngam dinak met ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatang. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tatang. Adan sa mo tirik-rik naan na. Wan nga ron. Ninita anak ko. Yala anak man iti danom. Makain inom akon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Yak ka pa lang ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kasimot ni tatang. Shh! Tagtagari. Pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawat ti balay, tatang. Nasaysaya at matlaang no mga sawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, mga iwan kada kayo. Ay, agyaman ang anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan lamutan. Sininaan lakon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, ta saan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saanin anak? Lakaya ko. Ganakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kasta nga agsakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, saanin anak? Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anya tar aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. Ada ti ginatang ni manang mo anay masama sida. Ada, tatang. Mangindasar ka man nga ro di ti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga sawa manen, tatang. Mano abulan mutan awantin niyo awi jo babae dito balay. Maikawa kami tatang. Anya? May mayat maglaan. Nung mga sawa kayo manen, tatang. Tapno adda ti mga sikaso kada kayo. Nukas tama di tirik na yo. Iti kastoy nga edad ko. At nakatapay mga yat kanya kanak ko. Adda siguro tatang. No adda ti kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo, tatang. Awan mo't kwarta ko nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayon, tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sa wahan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo, tatang. Oh, apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay tunyo. Barik nak. Akagurad ako dagit anak ko marang. Apay aya. Pilitindak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sigaso kanya.
Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laeng nga maragsakan ka. San ay akas ta ti kayat mo? Ay kayat mo ti mangisang sangput iti babae iti palayo. Manang, Basol mo mutlaeng no apay akas ta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumutla iti aramid mo. manang, mabaling ganit hagnan dito'y dakkel abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnad, saan ang mabalin? Nasigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangig mo kadakwada. Anya nga ron, talaga akasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle? Wan, apay ka de. Napintasan niya. Wan mat. Apay no armenyo. Armenyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ito'y kaanakan ni Nana Iska Yistor ah. Diyan napinta sa para bantay na Yistor. Balasan ka mo pwede dyan, tatang. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta ngay magbagayo. Di dak ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yo ang mga sawak mo rin. Tapno saan kayo amarigatan? Tanak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanan dak ko man, anak ko. Pagbababawiyak na gijay nga nararamid ko. Isa pa nga asyo ka di ah. Tatidak kumamot papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Tanagbabawiyak tinararamid ko. Ala, di kayon agsangi, tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangret na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kuman ah. Wan, tatang. Palagip lang dagita kada kayo. Uray kas jeti aramid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lat nga mami. Agyaman na anak ko. Taura no kambali na giti na aramid ko iti kalabas. Napatagak lang tagayam kada kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon agsangit. Tasaan da kayo akagura. Kayat da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan ah. No nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatag da ka, tatang. Patpatkan kayo man, anak ko. Agbalintay kuma a modelo kadagiti anak tayo saan kat nga agpapanawa. Tapno sana mapukaw ti respeto da kada tayo ang naganak da. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Ani, awan ka di aramidam inton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak nga anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat pa ka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katap na muna. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan na nga anak ko iti bunyag. Kasano nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, ani. Saan ang mabalin nga iso ti mga ramid iti amin? Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti agasawa. Saan amabalin amataktak tilakad ko ita? Ngamin, naplano min kin ni Dolores ti amin.
Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay lola. Adda na patag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti o may mangsukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din tagawid tan apok. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado ang mabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni nanang aya lola? Ijay sentro. Kasangay ngamin ti anak na iti bunyag. Mala, butuyon ti daddo mga igam mo tapno saan ka mapanog. Itaypay nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amangan no naturog da itinapananda anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo ah. No kontra ti kayat ti manukang ko. Awan kagura naktumanen. Nalipatam ka diti saan may nagkinaawatan idi na palaba sa bulan anak ko. Basol namat lang, nanang. Kasano, di na amo ti tumulong iti trabaho diti balay. Tagidaksen nan tumet ti kinaimbag ko kan kwa na. Ne, apay, saan aya nag-text ti asawam kan ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agriring ti cellphone mo, ani. Asino ti umawawag kaya? Ti katubangak manin ah. Apay ka numanan. Ay, jak manam. Nagkulit at talaga dayto ang katubangak. Sungbatam latan makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiid na ang ngarud tasong bata. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo. Saan ka mo't anagawit iti rapi Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumaret. Apay aya. Numabalin ko makatagawit kan. Sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid ak tulat ta kadina nang makauray kayo mit Manulaang nga oras mat nga awanak di tabalay. Sumangpetak tulat na nanang. Ay, talaga aday jay akatugangak mare. Manakibiyang launay. Amin agaraw ko kat pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maadan iti katugangan nakasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktumak ngamin idi ti asawak nga agnaad iti palayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga nakabalayo ti katugangam. Bakit mutkit din Saanin nga agpaot ti biyagday jay? Mom Teddy, diyak kung magustuhan ti kasya at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa pa na, kanayon nga umawag. Pakibyangan namat amin nga aramidak. Panangisakit na matking ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasjay. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanya. Madlaw ang madanagan, idi saan ka anagawid. Inururay na ka pa, idi rabi Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak, bakit? Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak ang makagaraw. Panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taaya, ama apresyar mo mitar aramidon ti inak, bakit? Kasla napatpatig kan tupay kin kuana, gumsyak amis mo nga anak na. Panagrik namla ang date na. Kampay idilaang mat taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita anak ko. Irwar motibado yo, tairaman ko alabaan. Saanin nanang? Ha? Diyak kasapulan titulong yo. Amok tumula pamaranglaang day tanga ipakpakita yo. Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy nga anak yo. Kitsyak ti dakes. Nay, saan nakasta anak ko? Pakaragsakak, tararamidag para kada kayo. Saan ko akasapulan titulong yo? Kabailak taglaba? Alang arod saan ka apilitan balasang ko? Wen ngamin no imbagak asaan, saan di yu ipilit ti kayat yo. Amok akayat yo lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanen ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko
Ngam no tagidaksam, awan ti maaramitak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka, ani, anak ko. Anya manan tindanon da kada kayo ayan tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo tatang? Iso tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya mananday di akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino man. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, ang mga no aglablabis kamateng. Di kay agsao iti kasta. Tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak tatang. Naanos ti katugangam anak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkarak iti ayan yaw. Kinsigun mo't lang kadagiti karubayaw. Talaga na singpay niya balayan. Banag apagyamanam anak ko. Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan. Ngam kasama ti pasungadyo. Anak, nupod no tinangig ko. Isarding mo, tama di tikas tang arami. Awan madingar aramidak. May salaan ti may bagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, kwa. Nagapa kayo kadi nanang? Saan na kasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet mo't ni Lola. Awan matirumbang nga pagsaritaan mi. Kan saan ngamin ang matagtagarin ni Lola no daduma. Madlaw ko pa'y asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Pag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan tani. Adara aramidam. Ay, awan matanti sapatos ko dito eh. Ay no, pinakibyangan sa mananday di akatugangak. Anya ti sapsapula, manak ko. Sa dino tinangi kabilan nyo iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inruar yung manan? Inruar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba, iso nga inggidan kon nga inbras idin aglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ang managdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang man? Amok akayat yung iparupa anabangsit ti sakak. Di yun laang ngamin aklunan. Awan timbagbaga kakasta balasan ko. Saan kumamot akasta Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan metan nga agan ano sak. Awan ka diti plano nga agipatakder iti bukod tayo abalay? Naibagak matin ka, asyak lang ti anak ni nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni nanang, taawan ti kadwana. Kun aggastos tayo pa di Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Kanya tiket mo mapasama kaya. Aramidon buk ni nanang, ti kabaulan na. Tapno awan pa kaupayam kan ko ana bakit? Di mo ka di ma-appresyar da gitar aramidon na para king ka. Adda nakita ka for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agipatakder iti balay, agabang tayo laangan. Isupe agastos bakit? No di mo kayat, da kami laangan iti anak ta ti agabang. Sa anak kon akomportable, Teddy. Nanang, pasensya kayo. Nas kan umakar kami niti pagnaudan. Nalawa mo't to'y balay anak ko. Apay masapula pumanaw kayo. Iso nga mintikid daw ta asawak nanang. Adda ka din na aramid ko asaan ang nagustuhan ti asawam. Awan mo't damok nanang. Yang mawatan to galit asawak. Nuno pa'y kasta. Namnamag ang maawatan nyo. Napay ang masapul nga agabang kami. Alang nga rod
Di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl, ibagam ta umay nakto sa rungkaran no daytay awan klase na. Wala nang, di kay madanagan. Ta si daglaan ti pagkakaran may. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas ta ti kata asawak. Amuyo mo't tanday jay. Banya timbaga na. Masapol, amatungpal. No apay ngamin masapol nga umakar tayo pay langit ipag naudan, nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaidan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na ijay balay. Sana bale, takabailan na tagmay maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit tintamangan tayon. Kailiw ko ni Lola, nanang. Nairuamak ngamin nga da ka na yun ang makitkitak. Mabaling ka di ama panak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kamo lang arod nga ubing. Awan lakit, lola, ti bagbagam. Mingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay, friend? Mayat mat gayam tayo nabangan yung apartment. Nalawa. Nasaya at maat mare, komportable akon. Maaramid kun ti kay kayat ko, taawanan ni nanang amakibibyan. Di mabalin ng tagshot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Ang aguray ka. Diyak mat makita ni Cheryl ditoy. Ada ka di klase di anak mo kat Sabado. Adda iti ayan ni Lola na. Ay, jakman amuno anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga rod When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaykit din apadpadaksin nak ijay anak ko. Ay, adda posibilidad na kasta friend. Ngamin, kasla mas close da pa yun ngamda kayong agi na. Iso nga istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasan tilinotum a merienda, Lola. Wan apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dita apartment yo? Boring AJ, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang tada trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No dadumamot, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen Lola, talaga ka na yun na kunti umay ditoy. Basta awan klasik Ngamin, kanayo na kamailiw kada kayo. Ala, umay kalata, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya magkipagnanaidan nyo, anak ko. Wan tatang, mayat dito komportable tasaan min akabalay ti katugangak aman nakibiyang ken aging sisingpet. Dak mawatan. Nuapay akasta kay ti katugang anak ko. Nasaya at mo't nga balayan patringting ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti parikop. Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, ta ayan ti parikot anak ko. Ik-kamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo man. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang ti ayan ti parikot. Saan siya? At sa seminar mi ti sa bale a lugar bakan. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kanu ti signal ijay. Ta probinsya kami di papanan mi. Ka, mapankalat na Saan mat aparikot data? Inton sumaron alawas may bakit. Insap-sapak laang nga imbaga tapno mom. Aganad kan ay ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagaway? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, suko nagtulangan numadamdama. Numalpas ti practice da. Ni, aguyak kayo matunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, akla ang anak ko. Amangan no agtrangkaso kayo.
Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwa anak ko. Wen nga masino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasik. Kabalak mat anak ko. Saan mabalin? Masapul nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso laang da ito, anak ko. Di ka madanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen lola, nakaidalatan. Agtrangkaso ngamin. Jakmat makontak ni tatang. Adda ka di agas atom tumaran na. Awan mo't nakitak nga aga si Jay. Sapay awan ni tatang katada klase kita. Mo sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman ak lola. Agluto aklaang iti kanin na dito'y balay. Ala, mapankan. Tapno saan ka amala daw, ije pagadalan nyo. Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay ang nagawid ka. Awan klase yu aya. Siyak day to'y, ani. Ah, Naiba gagamin ti apo ko, masakit ka. Iso nga imayak. Nang yagak iti kanam. kabailang ti bagik nanang. Anya akabailan. Kat ti boses mo pa ilaang. Madlaw nga kakapsot ka. Ala, bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatang akmatlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon, no di mo kabailan. Masapo lamangan kabalasan ko, tapno makatumar ka iti agas mo. Ala, agpigpigirgar ka mo't ane. Malamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasaya at itaray ka laangan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumagay am ane. Bimagsak launay kanu ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti panang itarayo kanyak dito ospital. No sa anak panuan na itaray ita. Ang mga nunataya ko. Ala, di kagsangit malasang ko. Agpapigsa ka kit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitom ti mga nuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman na, iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday tati panunutom? Tikit di pa nagimbag mo ti panunutom, balasang ko. Pasensya ka na. Nujak nakaw-awag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumusta tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumusta tirik na? ininot mat nga imbaga. Kanayon mat nga umaynak sa rungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito'y balay. Ilutlutuan na kami iti anak ta. Nasayat nga ron no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si ospital. Ngala, agawam tagpaimbag bakit, Juan? Kumusta ka, anak ko? Pasensya ka no italaang anak ka umayak. Masakit nga meng ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, akla ang tatang. Sana bali taad dati katugangak. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isu ti para luto iti kana. No kasta, saan mo nakaguran na balayan? Mababainak nga rudan kan kuana. Taado una yun ti sakripisyo na para kanya. Kung nagtumit kin ka anak ko, manangisakit ti katugangam. Wan nga rod tatang. Mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang kurkurektar na kanyak idi. No para mit iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin akatugangan kas kini abalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Yung jak pulos na rik na ti panangisakit dagiti katugangak.
Nukas tangag sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan dayding. Maawatak itan tatang. Husto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklata. Manmano ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Teddy lakay. Agsublita yun san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Uwan, pumanaw tayo dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito amang mangag ko, honey. Saan mo nakagura ni nanang? Uwan lakay. Isong agsublita yun ijay. Tasul nitak tinagkurangak kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan bakit? Nanang! Tatang! Umay kayo dito silid ni Lola! Ah, ni Cheryl. Apay nga ta, mapantay iti silid ni nanang. Nanang, apay nga pinanawan na kami matay. Nanang, kapingin libasan da kami. Kasano pa'y amasul nitak tinagkurangak kada kayo. Natay kayo, mate. Kasano ang makabawi ak, nanang. Lola, patpat ganda kayo, Nay. Apay nga pati da kami. Nanang ko.